Mukariri gete wa kiama kia DCP ya Meru Dr. James Mithika Ntongai na meneretie abunge ba Meru niguo chumiria gutetera mubiashara wa Meru ro kugwetanirwa na mantu jege maguta augite uri rutero regani rwithiritwe rukimeneria mubiashara uju na bo abunge baba ni bonekete kumutetera. Mithika kiri ugambi bo augite mtu akethirwa ari na maiti ja kuinyiria Kenya kabatere gukamata mutharaba jawe wenka ndiu na meneretie Rais Ruto ni kuga na guchethera Kenya ni gwitithia maguri ja maguta agachoka kajeni kana mbecha inkai. Edwin Gatobu na report je. Kumania na merierwe bamwe batongere na bunge aja kaunti Meru kuoneke gutetero mwa biashara kuma Meru noro kugwetwo ni rutero rurega na thirikari muno nteto ciege na kwithirwo bagitaniria na atongeria bana thirikari na kuringa biashara cia maguta na mirango enyuma. Riu mukaririgiti wa kiama kia DCP Meru James Mithika Ntongai ariuga kinya muntu akethirwo ari muthuku kiri mugongo na ni wenu mugwete no kamuitha kenda uthuku bubutigete na mbere na gutamba na kuthukia bangi watambaru mambo muntu murongo muntu muroyo muntu ae nonto ni Mumeru ote muntu mwe wetu ote mburani yetu ote muroi wetu ura wetu nura mwea okia kwithira mithangi kwere tonyete ndene matura ya Mumeru ndene matura ya Kenya mauta ari kwamba witithwa Mumeru aendene kuthangikia antu ba Kenya twetu na kugire ntoto rerega igukujirwe thirikari gwitithia maguta na shiringi 80 kwenika na 10. Musetho Ruto ni musetho ya muntu wina wana onyi muno utembo mpita kuru uita kuru wakwa nusu alafu yompo umbira untethi karu twakwenda otwira as president ate informed ate mauta yaitithwa na shiringi 40 na wo itithia shiringi 40 we na mia na shiringi 10 no gwenda tukuringira nge na haleluya tukora kubothithia ena mia itithia na 40 we na mia na 50 tuwe president utwenda itome inkuruke guku thwania ote muntu riti Kenya no getha kura antu bariti Kenya iwoti nabo nere ndagitari Mithika agita na mbere ugiti kumane na mantu jajaja jaria kuga ija kuinyeria mwananchi na jaria kuijoja gatuma bagwatanire na rumwe baita itotongere na thirikari ya Rais William Ruto kire kithurano kijite kia 2027 ayumbe ba Meru rekeni utiwa ni antu rekeni utiwa na antu bari ukeni metho mapema utema antu amuntu nwa ino thirikari ne ng'ombe cietu na ikuiywa mireto ne kuthangikua ndithe cietu ni mundu tu turengerwe eyoni twatanire na Kenya areri na alternative government twinge Ruto 2027 ndigura twibwi Antuna ntoto cia Weru TV kuma Igembe North ni Edwin Gatobu.